dobrodošli u posljednji ovodnevni pregled para. Danas predstavljam čitavu kolekciju 1981. U njoj se nalazi plen od 10 dinara, 20 dinara, 50 dinara, 100 dinara, 500 dinara i 1000 dinara. Ako vas interesuje nešto za posebni plen, imate poseban video i možete napisati komentar što tamo što u sljedeći video. Zdravo!